Uba Arden Miller besai moit benta kesngi ha kejing yalang ai kublai pet ba na ka benta kejing job MPU Dr. Ricky AJ Sengkon ula sei siendon da kesiti balapha da ketenat forest ban pen isiendon show pet ba bakat kum kejing keno pha panmap UCM ka JHADC yau organizing secretary ka WPP ka clear circle uba damewan hirmbai halor kejing buri ka jongki ya ka song pisa ka ba arpe kulur tengka tam AA uba Arden ula ong ba kumno kinot ban thok habaya ka pisa la de ban pelai badru tang ban yo ban thung ya ki kam ki jam ki bayadai kilap pensep ya kutulom kaba dai ban ai shaki badai hok ban yo ka pisa kaba alpo klurtam balapot shaga district council naka forest department bakila penpau ya kata noi kay ka bami ni ipon ban naka kubor dawa panma utau CM ya uni nangalam ji ba damewan hirembay dapat mat nomor boyong bagay tagar folklore Neko kipat ba the voice of the people party Kamjukren Kumar Kamjukren Songset Kamjukren Kuma Andre Nikren Yaga e kabangiti kana ba kalong kabadai ko kipat ba be jana Kumbagang Nasmano na Kumlu tau siang jang kari ke JHADC Uliat bandara Yang ni nangalam jungi Budi ban panma puyaram baga Haki kilet Haga sin kabar de haga pratrik jang naitung kabalang ibi Nai kali kadai Kali kadai ke jingpentet Na UMCS USS Emily Ubalang Joint Secretary to the Government of Meghalaya Ubripet ya the Forest and Environment Department. Upha as a Principal Chief Consultant of Forest. But the subject handling the release of share of royalty on minor minerals to the JHADC. Kabanut ka jingpet ya katagabha siya ka JHADC. But kaniya kaday mano ka outhaw turik jong ujulio arajar agrusaw. Kabanut outhaw kulurtam Arfokulur kab aryat sampulo jar lais pa andro kalau ada pisah kepada ban pelat kalau ibu ban pek ini ke pisah nama beli nyetip ha ke hukum terekam jadi district council compare dengan pindo dua puluh menteri tang banyak banyak penikam ya kinong persian ini alati kejual tengka harga jaga ban pindang ke tulip ये गिनाई काई थ्रेट काई दे शुकी थ्रेट काई दे सोफा सेट थ्रेट काई दे कंप्यूटर थ्रेट काई दे ये काई bat banyo bill pa untuk kontraktor ni supplier ko kipat da the voice of the people party hagni ka por ka bamanta tato aban krenshai ya usian jong da JHADC bawdo ban pamot no peta jong Jandel district bale utat Wakili ke pisah Talaga Sarkar Kalapot Bagi kinantay juga JHADC Kende basi Syajan Malaysia Khmat Lada bak tulad peki Katamram kapaningkawe Kajong Kipadan hantay apa JHADC Lada apa KHADC Kineban pintig na Bagi nantay Kineban apa District Council Kende bantu ya bertulak Nakenal rapor bala Shimti ko museum hapa KHADC ngalakhat ya ka office na ya ka meeting ngalakhat meeting ki officer hapa KHADC bangaya tho yati wanga jiwan ka johani ko museum kandai tawanta ka bit ka biang ka jonga kandai tawanta ka bit ka biang jong ka party ka jongi Nai ko abanangru bangidang ka jimperkat kum ginangalam nam taga pet ka biang jongpri ki nantre hapo ka KHADC bapende bandan kata ka jingting bantu tulok kata gani ka kamram handai kanu pna hangni kinantre bapri jong ka district council ki kremio tulok nalor kata ngayo jingtit hagini DC bagita kinang simsar hantai apa JHADC Tet kila kiwala niyo, kila sang sa kabrangam brio banpon, siya po, Treasury Office, bankano yaki, noy ka Treasury Office kalali, yaka ay kabanta kalabit banpot,
ya kata pisa syapo district council ko kipai babe namar kata daw the voice of the people party kumbagala kulario paipa bagat maga jumi kana persai ka bamsap ninda ya khon ya gatma persai ka bamsap nang ne shafmat katma ga jumi kana persai ka jindok nin hapanya khon persai ka tma jong ga jiya ga gatma jong ga jindok bat katma ga jumi kana persai ka jile donbor ya ga jile donbor iki baret lagi